reka mbifurize kugira noheli nziza, kugira umunsi mukuru mwiza wa noheli. Merry Christmas, Joyeux Noel. Abakunzi b'Intare Official, abakunzi ba Maco TV show, muraho mukomere cyane kandi icyo nabifuriza rwose, umwana Yesu mwamwakiriye neza, mugire impagarike n'ubugingo. Rero ndaje mbazaniye amakuru agezweho. Imirwano ikomeye yakomeje kubera muri biriya bice byari hafi ya za Baraka. Turaza turebere hamwe aho imirwano igeze. Muri iri joro abarwanyi ba Nyatura bayobowe na General Jean Marie Bonane ndetse na Inyasi Sauri baraye bakoze igitero muri centre ya Karembe. Intare za Sarambwe zongeye kwigarurira ibindi bice byo muri teritware ya Warikare. Ibyo byose turaje tubirebere hamwe. Lieutenant Colonel w'Umurundi yitabye Imana ku masasu ku mabombe yahuye nayo ubwo yarwanaga n'intare za Sarambwe hano muri Plaine de Ruzizi. Ibyo byose turaza kubirebera hamwe. Yari amaze iminsi arwariye mu bitaro hariya Bujumbura, ariko yabashije kwitaba Imana. Ibyo byose n'ibindi rero turaje kugira ngo tubirebere hamwe uko byitwaye. Ano makuru rero ndumva tuza kuyatangirira ahangaha muri teritwari ya Warikare. Turatangira muri teritwari ya Warikare uko byitwaye, uburyo intare za Sarambwe zigarure ibindi bice, tuyakomereze n'ahandi. Mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, ihuriro rya Alliance Fleuve Congo M23 ryafashe igice cya Ndurumo yerereye muri groupement Rubereki, ni muri teritwari ya Warikare. Abaturage bo muri ako gace bavuga ko Ndurumo yafashwe ku masaha ya nimugoroba munsi w'ejo 24. Ahangaha ubuyobozi bw'akarere bwamaganye bikomeye ibikorwa bushinja Alliance Fleuve Congo guhonyora amasezerano ya Washington na Doha agamije guhagarika imirwano no gushyiraho inzira irambye y'amahoro mu burasirazuba bwa Congo. Abasesenguzi bahora basesengura. Abasesenguzi bigenga ku by'umutekano n'imibereho mpuzamahanga bavuga ko ifatwa ry'iki gice gishya muri Warikare ari ikimenyetso cy'uko izi nyeshyamba zikomeje kwagura ibirindiro byazo mu ntara ya Kivu zombi. Kuvuga ngo hariho Ndurumo muri Rubereki, hariho Ndurumo iri hariya hasi ariyo banyeganyega bakomoka, na Ndurumo yo muri Rubereki. Bitewe n'ibi, abasesenguzi basaba abahuza b'Abanyamerika n'Abanyakatari gukomeza gushyira igitutu ku mpande zishyamiranye kugira ngo amasezerano y'amahoro yubahirizwe, bityo amahoro arambye abe impamo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho abaturage bamaze igihe kirekire bahangayikishijwe n'intambara zibera ahangaha. Urumva ko ibintu navuga ko bitakomeje korohera igisirikari cya FARDC, igisirikari donc rya huriro njya nkunda kuvuga ngo ni ihuriro ry'abajura, rya huriro ry'ibisambo. Ndabona nangaha banabyanditse. Katuze kuri uno mukoloneli Lieutenant Colonel Manirakiza, umuyobozi wa batayo y'u Burundi, yapfuye azize intambara ibera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. N'ifoto ye rwose, ariko kabirebe, muraza kubona n'ifoto ye rwose, ibya Lieutenant Colonel Patrice. Gusa ngewe navuga ngo Imana imwakire, kandi ndabona ari abarundi banabyanditse. Lieutenant Colonel Patrice Manirakiza yitabye Imana mu bitaro bya Tanganyika Care in Bujumbura nyuma y'indwi zitatu ari muri reanimation mu bitaro Tanganyika Care Hospital. Lieutenant Colonel Patrice Manirakiza yasandavye mu gitondo c'uno munsi isaha 12:20 nk'uko bamwe bamwegereye babitumenyesheje. Twaherukaga gutabariza intwazangabo twibutsa ko kuva mu ntango byari byasabwe ko anyarukanwa mu Buhindi, ariko abarongoye igisirikari bakanana
kumujana ngo avurwe uko bibereye. Mu gitondo cyo kuwa gatandatu z'ukwezi kwa 12 2025, Lieutenant Colonel Manirakiza Patrice yarashwe na drone ku cyicaro cya batayo Tafoke ya 18 cyari ahitwa Ruvungi mu buseruko bwa Kongo. Drone ya mbere yaramurashe iramuhusha, aca asaba uwujejwe kumugendanira gishinzwe kugendana ibye kwegeranya bamwita ngo ni ate kwegeranya ibintu vyiwe kugira ngo bahunge bave aho hantu. Bugingo uyu ate yinjiye kwegeranya ibintu, drone ya kabiri yaciye irasa Lieutenant Colonel Patrice iramukomeretsa bikomeye. Niho Patrice Manirakiza yaca anyarukanwa mu Burundi ajanwa muri Tanganyika Hospital. Uwo munsi nyene M23 yigaruriye Ruvungi. Intambara ya drone. Iraswa rya Lieutenant Colonel Patrice Manirakiza byahinduye byinshi ku rugamba. Ku mugoroba wo ku itariki 4 z'ukwezi kwa 12 naho hari harashwe umukuru wa batayo Tafoke ya 8. Ni batayo Tafoke ya 8. Hariho Tafoke ya 18 niyo yari yobowe n'uriya Manirakiza Patrice. Lieutenant Colonel Atanazi Minani yari ahitwa Rubarika. Lieutenant Colonel Minani Atanazi nawe yishwe na drone cyo kimwe n'abasoda batatu bari bamugendanira ama escort yiwe. Kuva igisoda cyo Burundi kija kugwana na M23 mu myandagaro 2023 muri Nord Kivu, bwari bubaye ubwa mbere baraswa abakuru b'amabatayo. Igisoda cyo Burundi cyatahuye ko hariho intumbero shasha ku rugamba, ko M23 yafashe intumbero yo kwica abarongoye urugamba ikoresheje za drone. Bukeye ku itariki 7 nuzarashwe ku itariki 6 Patrice, ku itariki 4 harashwe Atanazi abana b'abakoloneli. Ku itariki 7 umukuru w'abasoda b'u Burundi bari kugwana muri na M23 ni Colonel Jeconias Nihori imbere, nawe yaciye arahunga. Yahunganye na batayo zitatube na brigade yari ijejwe gukingira icyicaro ciwe ahitwa Bwegera. Bajabukira mu Cibitoki cya Rugombo. Colonel Nihori imbere nawe yarabona ko umwanya uwo ari wo wose yashobora kwicwa mbere yiwe igafatwa. Donc intuza ubuyobozi bwe byose bigafatwa. Iyi ntambara y'amadrone yahinduye byinshi muri urwo rugamba. Mu mwanya muto cyane M23 yigaruriye ikiyaya cya Rusizi, ica ibonera gufata igisagara cya Uvira ku itariki 10. Ubwo igisirikari cyitwararika bikwiriye abasirikare bakomerekeye ku rugamba. Ibyashigikiye Lieutenant Colonel Patrice Manirakiza biratuma umuntu yibaza nimba igisoda cy'u Burundi cyitwararika bikwiriye abasoda bakomerekera mu ntambara za Kongo. Kubona komanda bate akomereka agasubirwa kuvuzwa bikanga. Hari umuganga twabajije ko Lieutenant Colonel Patrice Manirakiza iyo ajyanwa mu Buhindi yari gukira, ati yari gukira. Ngo muri bino bitaro amaze iminsi apfira abasoda benshi bakomerekeye muri Kongo, bose usanga bari bamaze iminsi muri reanimation. Wumvirije abasoda bo ivyo bavuga, ibidoga bya General Prime Niyongabo yitwararitse amafaranga yoba yinjiza biciye mu bo avuriza muri ivyo bitaro kurusha amagara y'abasoda nyene. Ku ruhande rwacu nta vyemezo dufite ko Tanganyika Hospital ari ya General Prime Niyongabo, naho abasirikare bo baravuga ati ngo Prime Niyongabo niwe ufite biriya bitaro ngo nibye, ngo niyo mpamvu yanga kujyana abasirikare kubavuriza hanze,
ngo ahubwo ngo akabazana hariya kugira ngo akomeze kwinjiza amafaranga. Lieutenant Colonel Patrice Manirakiza yari amaze kuzezwa amabanga menshi mu gisirikari, yarokoreye cyane mu ikambi y'abasirikari bagwaniraga mu mazi, mu nyuma ahabwa kurongora ikambi ya Dexia ya Passive benshi bita Gatanamo. Ni ikambi ibitse amabanga menshi ku bashikira abasirikari barugikwa muri Kongo. Mu nyuma Patrice Manirakiza yahoye kuja kurongora batayo ya 18 Tafok yari kugwana na 23 muri Kongo. Batayo yiwe yari muzicunze ikiyaya ca Rusizi kugira ngo Yuventura ntiyegere imbibe z'u Burundi. Aho niho yarasiwe mu gitondo cyo ku itariki 6. Abasirikare bakoranye bavuga ko umuhisi Lieutenant Colonel Patrice Manirakiza yari intwazangabo yubaha cyane ubutegetsi. Navuga ngo Imana imwakire. Abandi barundi nabo bagiye bapfa, abasirikare b'u Burundi nta kundi. Imirwano rero muri iki gitondo hano nabonaga amakuru aturuka hariya muri Karembe avuga ko nimugoroba hari mu masaha y'igicuku amasasi hari 3:09 za nijoro, 3:09 za nijoro amasasu yaratangiye kurasirwa hariya muri Karembe, ubwo abarwanyi ba Wazalendo, abarwanyi bayobowe na Jean Marie Bonane, babashije kwinjira muri ya centre ya Karembe, baza kwiba abaturage, baza kwica abaturage. Hano bonye umuntu umwe wanyandikiye, ariko anyandikira aramaze kuvugana n'umwe mu bajenerali wo muri za Nyatura, ngo mu generali ubwo si mwebwe mugeze Karembe kabisa, vrema muzagezahe kudahazwa n'ibyo mutunze. Ejo bundi mu cyumweru gitaha mwemeye kwiba abaturage b'ikivuye Bweru, none mugeze no ku baturage ba Karembe. Gusa mwizere ko nta mugisha muteze kuri uwo mugambi w'ububisha. Ahangaha mu minsi yatambutse baje kwiba Bweru, baza kwiba Karembe, babaje kwiba Karembe, bajya kwiba na Kivuye. Uno munsi bamaze kwinjira muri centre ya Karembe. Gusa bibyo barongera basubirayo, ariko ku makuru mfite nuko intare za Sarangwe zabashije kubakomeretsa rwose, zabateze. Ntabwo uko baje nubwo bibyo abaturage ntabwo ariko bose basubiyeyo. Aya ni amakuru mbabwira rwose yizewe. Intare za Sarangwe zagize icyo zikora rwose kuri bariya barwanyi ba Wazalendo bari baje kwiba abaturage bahariya, Karembe. Imirwano n'ubundi irakomeje aho bita yesi nkuko ndi kubabwira rero, imirwano ikaze n'ubundi ikomeje kubera hariya muri teritwari ya Fizi ndetse no muri teritwari ya Ituri. Naho turaza turebere hamwe imirwano iri kuberamo, aho ibintu bitoroshye. Imirwano ikaze ihanganishije ihuriro rya Alliance Fleuve Congo 23 MRDP twirwaneho n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo n'ihuriro ryayo. No kuva nejo kuwa gatatu ndetse no muri iki gitondo ku itariki 25 ni mu gace ka Kirindye kari mu misozi ihanamiye umujyi wa Makobora, ni muri teritwari ya Fizi, ni mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Amakuru aturuka mu masoko yizewe avuga ko iyi mirwano yatangiye mu masaha ya kare yo mu gitondo, ikaba ikomeje kugeza ubu. Ku ruhande rwa leta haravugwa ingabo zirimo FARDC, Wazalendo, FDLR n'ingabo z'u Burundi, aho bivugwa ko zimwe ziri gusubira inyuma zerekeza mu mujyi wa Baraka ufatwa nk'icyicaro gikuru cy'intara nyuma y'ifatwa rya Bukavu na Uvira. Kwango kugeza amagingo yangaya ingabo zikomeje kugenda zerekera zigenda. Iyi ntambara ikomeje guteza ihungabana rikomeye ry'umutekano n'ubuzima bw'abaturage benshi, bakaba bahungira muri Tanzania, mu Burundi no mu mujyi wa Baraka.
hamwe n'abasirikare ba FARDC bari gusubira inyuma. Abasesenguzi bagaragaza ko ibi bintu byongera impungenge ku mutekano w'akarere kose k'ibiyaga bigari. Ni ukuvuga ngo kugeza amagingo aya ngaya imirwano iracyakomeje, ariko intare n'amadubu bakomeje gufata icyerekezo cyo kujya hariya muri Baraka. Rwose ndabwiza ukuri ko bari kwerekera muri Baraka. Bivugitse ngo igisirikare cya FARDC rwose ibintu bikomeje kuba nabi. Umutwe wa NDC wategetse abaturage gutanga ihene ku ngufu mu minsi ya Noheli n'Ubunani. Uyu ni umutwe wa NDC Renove uri gutegeka abaturage gutanga ihene by'ubunani. Urumva ko ni ya mitwe n'ubundi, iyo nyavuga ngo ni imitwe y'ubujura, ni NDC Renove iyi ngiyi yindi iyobowe na amakuru aturuka muri groupe Makisimba ni muri teritwari ya Walikale ni mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Baravuga ko inyeshyamba za Wazalendo zibarizwa mu mutwe wa NDC Renove zategetse ko buri muhana ugomba gutanga ihene imwe, donc buri rusisiro. Nk'uko aya makuru abivuga, izi hene ngo zizasangizwa n'inyeshyamba mu rwego rwo kwizihiza iminsi mikuru ya Noheli n'Ubunani, aho zivuga ko ari inkunga y'ingenzi izibafasha kubona amafunguro ahagije muri icyo gihe cy'iminsi mikuru. Abaturage bo muri aka gace bavuga ko batewe impungenge n'igitutu gikomeje kubashyirwaho cyane ku iyi gahunda yatangajwe mu buryo bw'agate hatabayeho kuvugirwa ngo aba baturage rwose bakomeje kurenganywa n'iyi mitwe yitwaje intwaro. Muribuka ko mu minsi yatambutse twanababwiye ko mu munsi w'ejo kugeza na buno baracyahanganya abarwanyi bo muri Wazalendo na FDL bari gupfa amataxe cyangwa imisoro hariya muri Rucuro ndetse no muri teritwari ya Masisi. Ubu ngubu bakaba bavuze ati ngo nta kundi ko byagenda, baragenda barifata muri Karembe. Turaza kumenya uko byagenze muri Karembe, niba hari abaturage bahakomerekeye, niba hari abaturage baba banahapfiriye. Mu ijoro ryo kuwa gatatu tariki 24 abanyamurenge bari bamaze igihe bafungiye mu mujyi wa Karembe mu ntara ya Tanganyika muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barekuwe. Bari bamaze hafi amezi 2 bafunzwe, barimo n'undi wafashwe muri uku kwezi turimo. Bose bakaba barafunzwe ku mpamvu zijyanye n'uko baremwe nk'uko bavuga, nk'uko byemezwa n'abari hariya. Imana ishimwe kuba bafunguwe. Nko muri abo basore 2 bafatiwe mu nzira bava Minembwe yarakomerekejwe bikomeye nyuma yo kuraswa n'abasirikare ba FARDC. Undi Mududa Kavunyi we yakubiswe bikabije ahindurwa intere azira gusa ko muri telefone ye yasanzemo amafoto y'abasirikare. Abandi nabo bivuga ko bafunzwe bazira ururimi rw'Ikinyarwanda bavuga n'isura yabo. Ibi byakomeje gutera impungenge kuko ivangura rishingiye ku bwoko n'akarere. Gusa wenda hari ikintu cyo nabwira abantu bakomoka muri Kivu zombi. Uramutse ugiye uvuye mu gice kirimo 23 ukaba uri muri groupe irimo abantu bari muri 23, iyo groupe kora left uyivemo, ugenda ugereyo. Niba uzi ko ufite ifoto y'intare uyikuremo, niba uzi ko ufite ifoto y'idubu yikuremo, ubone kujya muri biriya bice, kuko bo bakugirira nabi, bakwica, bakwangiriza. Reka turebe noneho ino mirwano iri kubera ahangaha. Ni muri aho umutwe imirwano irakomeje. Ni kuri iyi guhera ku itariki ku wa gatatu ku itariki 24 no muri iki gitondo igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gihanganye n'umutwe witwa Convention pour la Révolution Populaire CRP iyobowe na Thomas Rubanga. Ino mirwano yabereye ahantu bita Bule,
ni muri lokalite ituranye kilometero gike na Bunya teritware ya Jugu. Muri teritware ya Jugu ni muri Ituri. Ngo ibintu bikomeje kuba nabi kuko uno mutwe wa CRP ngo les violents combats, les violents affrontements ont déclaré ce mercredi même c'est ngaba ni muri teritware ya Jugu niho ibintu n'ubundi bikomeje kuba nabi, aho umutwe wa CRP uyobowe na Thomas Rubanga wamaze gukubita rwose icyo bita FRDC hariya muri village ya Bule. Imirwano no muri iki gitondo ikaba iramukiyemo. Ejo nyuma ya saa sita ibintu byabaye nkaho byoroshye, ariko bigeze tena nimugoroba birongera birakomera, ndetse no muri iki gitondo ino mirwano ikaba ibyutse irimo. Nuvuga ngo imirwano n'ubundi irakomeje kandi ikomeje kuba hariya. Abakunzi rero b'Intare Official, abakunzi ba Maco TV show, mwese mbifurije gukomeza kugubwa neza, kugira impagarike n'ubugingo, kugira Noheli nziza. Turagaruka rero tubahereza andi makuru uko bimeze mu kandi kanya. Mutwitegure, mugire impagarike n'ubugingo kandi mugire Imana n'amafaranga.